دم باش مذكرين جا ديسا وراني بواني كنيج واني رفي يازدا واني ديروك دبشي سيادنه واني عم سياي واني عم بناوي تفجرين ديجي اسلاما ديجبر تفجرين ديجي اسلاما ديجبر في واني دي امي شو وقت ما واني دنجي تفجرين ديجي اسلاما ديجبر حرمي هبون حرمي سرداني وان سنباد وسردانا أستاذ عزيز سردانا ابن مقنع وسردانا شقوها بابكي خرمي وما بحثا أغاني ديجي إسلاما دجبر قرماتي ميرو بحثا قرماتيا بكن و تفجرا زنجي قرماتي شقوها أف تفجر دي تصالة نهاده صالة نهاده بركت وشوية بالإبرية حمزان بالأشعث يه بالناوي قرمتي قرمت بناو هات للأب ناوي جي شوية بج ناوي كن ناوي قرمت كرن وشوية أفترجر بسر بنجها وكافية سبنجها وكافية رابو شوار دجي دوتشتي لدجي وان دركت يك جي روخاندنا برقالا رامياري بإمبراطوريا عباسية ده عدا تنبونا دادوريا جواكي دي سيستما عباسية ده يك جي روخاندنا برقالا رامياري بإمبراطوريا عباسية ده عادجي تنبونا دادوريا جواكي یا د سیستم عباسی ایدی عدالت جواکی دی نما ایدی قسمون پر لوازو داری هیلا وکویه نما او تشکیم بو شوية قرمتي بنجهاوي شوية بيجي وان حرب تشتغلوا تشتغلوا تشيدهم لديجي عباسية شركرن و قال لك الشراب سركتن و يدي برف تفجرهم برفربو وبلافو شوار جهن قرتن شوار باندورا وان جا قال لك دفرا البحريني شوار جه قرتن شوار بحرين شوار بيستوي شوار الكنداوا بصراي دويدك قال لك جه قرتن وشوار تي قرتن ديفيجن وك الشامي والدفرني البشنج العراقي تاسي صاليجي بحكم كرن لوان دفران وشوى شريوان تايبتي شريوان هبو دويش لقوتن شريوان تايبتي ويهبو ميناك وقت لقوتن الشرنادي قرمتي 10,000 لشکری وامو دیجی هیزک عباسی پرمزن بهجمارك پرمزن لدیجی وان شر دکرن و بسر دکتن يعني اوجي تي بالكش شركي نو كبيدي بهي هلا اجمارات هلا سلاح وان هلا جرانياش تكتيك لي قرمتي دغوتن هنگي باوريا وان قربو باوريا وان بحسكرنا وانج باوريا وان ريج حسكرنا وانج تفجر وان ري تشت كو تمو دايم تشري خود سر كذا بسبب كذا شويه دنريني وان قال لك تشت بيجي فكره عباسي فكره اسلام دجبر بيجي ولا دكتور قال لك تشت نهبون لغوري نرينيوان جبريني اسلام راز دا دكتور هنا دغوتن حج يعني في اشتياقي بر روبرتني جرك دبي يعني انسان دلا هر حاجه كارب مالباتك فقير هن سوي عن خدي بك قلب مالباتك فقير بخير ترجع حاجه
يعني چونا حجه حجك دنها يعني كارب مالبتك فقير وان خدي بك سويان خدي بك وخيراي بيتر بجوي حجه افتشتانا شخوا عاجزيج عباسية ارچيد كرن ديجي عباسية افتشتان ديجي رامياري عباسية بون وكي ديجي شخوا ديجي اسلاما دجبر بون ل اسلام رنگي راستي بكارتاني ميجا خدي كرن بروجيا خدي كرن وقالك تشتي اسلامي يا قناعتها في بهبو ذكرن لهن تشنيواني طيبت هبون جو دجي نوكي عباسيا بون شوي تشتانا تهلي جو قرمتي هيزك برمزن بو قالك دبر هرين بن دسلاداريا بو تفكران برمزن بو دیروکا فرمی یا عباسیان و پشتی ویجی شوی تم تفکران رشد دکه و بناو دکرن بناو نباش اسلامی رشد دکن اسلامی دیجی اسلامی دکن وقت زندقی وقت وان حسبان وقت کافران تشتن لسروان دخستن آگاهین لسروان تانین دوری راستیه نه وك دقوتن لسروان تيكلي دنابرا باب وكتشكي قيزاوي ده يعني تشتي نباش ولاو ودي افتشتانا هشتنگو تفجروان دوي آليگري وان حكي جوان كين ببين حتى راستی دوری راستی دیچو اف نوچه اف آگاهین گو دوری راستی دیجی وان داد کرن هیدی تفجران رج دکر و آلیگری وان کیم دبون و اف تفجر هیدی برف دامی دیچو و بیرنگی اف تفجرش کنان دب شو اف قرماتی بون قرماتی وقت ما قول لهرما البحرين دست بكرن والكنداف بصراي والورد بلابون وشو داوی کردنوان لسر دیروک رسمی ده شرعی وان کردن شرعی گو آگاهی نراست لدیجی وان دخستن آلیگری وان کن کردن ما قرماتی ناس کردن بین تفجر زنجی بحثا تفجر زنجی کن اف تفجر شوی تجاری ند حسابه خلیفه عباسی گو كولا لديجي وان دركبن وبشري وان بكن دوري حسابي وان بو تو بالاوان تجاري لكتي بالاوان دي كولا لديجي وان شر بكن شوى تبي كولا رابون كولا شورش آخر سردانا خرابون نتني وان كولي وان هرمالي كولي دن الافريقيا الوكي ديجي عباسي اوجي رادمون ويردمي شخوا اف كولي غوغ كاري جران قشت هستيوان دبو تك كاري جران تك كاري ايج چاندني بي آوا کرني بي قشت دستيوان دبو اف كولانا رابون ودرس بسترداني كرن مترسيل لسر عباسية جاكن عباسي خستن نوا مترسيك مزنده شو ارمان جاوه شورشه بسترداني خوش او ظلم وزوريا جو عباسية روان دكرن اصلا كوليتي تخستن دركبن يدي وكفيا جواتي تخستن دوید شوار جی گرتن شوار جیک شوار گرتن دیجن مختارا جی جه که هر مقل باشوری بصرایی لور شوار کروک ناوندک و دیدی جوان سردانا مزنبو فربو عباسی گلک قواب سروان شاند لکاریبون اف سردان شو بریا علي سلطانا تفجير الجيش بريا علي بن محمد بو يجو كولا قش دردورا خوكم كرن و شرعي عباسيا كرن و قال لك عباسي شوية
gelek kavab serwan şan, gelek hit serwan şanın lê Ali bin Muhammed serdana xwe berfirek heta têgotin li Basrayê kiş desthilatdariya wê de kir destê wî de ta Abasî ketin astekê got bi çar mang bi zorê vê serdanê bişkîne ji xwe hêzek pir mezin serwan şan têgotin xwîn pir hat rijandin divê de sidû pêncî hezar insan mirov vê de vê serdanê tên kuştin di vî şerê de ji xwe çarda sala tevger rengekî komînal hukm kirin li vê hevan herêmê got destê wan de bû rengekî komînal hukm dikin çarda sala bi vê rengî ji xwe Abasiya tim û dayîm ev tevgerana bi rengê çewsandinê û bi zorê ev serdan dişkenandin û ji xwe me qirmatî nas kir me tevgera zincî jî nas kir di vir de me wanaya xwe dayî kir em ê pirsê xwe nirxandê jî çareser bikin pirsê vê wanê di rûpela heştê û di dê rûpela heştê di da de tevgera qurmatî li hemberî çi derket wek me got qurmatî tevgera wan li hemberî du tiştan derket yek jê rûxandina pergala ramyarî di İmparatoriya Abasiya de tunebûna dadweriya civakî di sîstema Abasiya ev bersiva pirsayekê pirsa dida şîrovekirina İslamê li gorî qirmatiya bi çi awayî bû wek me got qirmatiya li gorî qirmatiya hin tişt hene pûçin bêwatene yanî tiştin hene nelazimin yanî ewanan ne gereke ne hacet nake bere beradûhan tişta de mirov wek hecî wek me mesela got hec ne yani pêwîst e yek tim yek her hecê hecek diheyê heca got yek sêwiyekê xwedî bike malbatek hejar xwedî bike ev pêwîstir ji hecê xêrayî bêtir heye û ji xwe şîrovekirina wan ji Îslamê bi rengekî dibû dixwastin İslamiyeta rastî pêş dixistin û rexnê wan ji xwe li gelek tişta hebû rojî û li mêj dikirin gelek tiştê Îslamê bêkardanî hinek tişt pêwîstiya net dîtin ji bo rûxandina tevgera qirmatî çi rêbaz hatin karanî şîrove bikin wek me got qirmatî ji bo qirmatiya bixînin û bişkînin tevgera wan xira bikin li dîroka fermî de hinek tiştê nerast û agahiyê nerast li ser wan hatin gotin û hiştin got arîgirê wan jî êdî dîkên bibin û ev tevger bi dawî kirin bi vî rengî bi rengekî di dîroka fermî de agahiyên nerast û nûçeyên nerast li ser vê tevgerê derxistin û dîroka wan ev tevger reş kirin li ber çavê arîgirê wê tevgera zinciyan li ku û li hemberî çi derket wek me got li bajarê Muxtara şwarkirin liyê başûrê Basrayê şwarkirin navend û li ev tevger li hemberî zil û sîtemkariya Abasiyan ji bo xweşkoletiyê derxin tevgera zincî çêbûna wê wek me got li Muxtara derketina wê li Muxtara bû ya başûrî Basrayê û li dijî Abasiyan dijî zil û zora û sîtemkariya Abasiya bû li vir de me pirsê xwe nirxandinê jî çareser kir me wanaya xwe bi dawî kir ez ê hêviya serketinê ji we dikim û bimînin xweşî.